Nagaruka muraithiria umwege wa Meru Tv nitherete wina kagitaga kigoka mbitikiri nkithirange kugwatwo gene kirinteto cha Meru Tv da imwe na rukuri tariki 23 mweri wa mbere kabisa jwa Januari mwaka jwa 2023 ngurukinga kurikana nombe kuthrogi tuthingatire gukurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kwa kuthrogi tuthingatire gukurukira website yetu iria ni merudigital.co.ke ritwa ukabita Gloria Mwirigi na Jeja ijamwe jejera twithirite tugikuthuranira akaribandu muruna bura kuromba baye jagwenguge kagita kamirambia waki kwa barabara nonto bwakiriro na kitheto kira kirari na antu betu barabara tanguya kitheto kira kirari muno kana malalamiko yari sana ni antu kwa ibakweya bandikwa narua bakabutwa ruyu kana ukene arimi yiro iri warera kwithokwa ninjuko myondene yao narua na kwenyangirwa imera nyakana gako karaga jukuru ndayitho ngato tungothurani akathirie jukuru na ndi tongato gothuranu injogu ngembare jaba karonga mabate otienga bakogitera nyabangwa mundene na ngare bate kodi nyato totigie abunge kumagaruka mu chemanyo ne Mombasa ni untubo guchererwa kwa mbecha tia CDF. Once money has been disbursed, the MPs go and oversight the issuance of bursaries, then we can have the induction. Thank you very much. Nibwega muraithirio mwegana nkiambiria ni ati abunge nkuruki ya magana jairi ni bumagarukite kirimo chemanyo jwa Moritani muchene munene jwa Nairobi bakimeneria ucherithirwa kwa kigina kia CDF. Abunge baba nandi barenda thirikari nene ingi sukuru ni onto bothina ya BC kiri magiri jarito barabategaga iguru kigina kia CDF kana kia basari. Abunge ba mirengo yonthe ya gisiasa ni basitite kwangaratania ikaro byonthe na ngugi cia mbunge Nairobi mwenka mendikithie jao jombe kwithwa jagikinyanirwa. Mwandiki wetu NTETO Purity Moldoni na gututariria nkuruki abunge nkolokia mana yele ibaumire ke musemani yo Moritani musiene munene yo Mombasa bakimenera cia userezerwa kwa kigina kia CDF. Abunge ba ende barenda thirikari nene einge skuru nonto bathine bisi ke mangiri yaritwa. Abunge ba mirengo yonze ekisiasa ibasietetie kwangaratani karo byonze na ngwesi abunge Nairobi mwanka mendekithie yo yathikirwe no kinyanilwa. Once money has been disbursed, the MPs go and oversight the issuance of bursaries, then we can have the induction. Thank you very much. I am called Majimbo Kalasinga. I'm saying this. You cannot come to Mombasa to teach members of parliament how to be a member of parliament. We are taught we have all the lessons. We can come here for inductions when there is no money on the accounts. As we talk today, all the uniforms of our constituency are in every MP's home. They are waiting for money. We are coming here to be given chips and sausages. Bamukire mungana yo siringi milioni mwanja yake na milioni yele siasio ibatere weta ke manto yake obisi na hiyo ingeizano ikerekerwa ke bursaries. Pesa wametoa ni kidogo sana, wametoa only 7 million, milioni 2 ya administration na milioni 5 ya bursary. Milioni 5 ya bursary haitoshi kabisa. Stress imekuwa kubwa. Imekuwa kwa mbunge sasa ni matatizo. Abunge bariwa ikwoni murunguru twero kuthuranira musemani yo atongeria na mabilioni ya mbesa mikawene yena iweta ore mwana wa Mukenya muita woti atena nduru ekorea BC. We want to ask the CS Treasury if there is any priority you need to focus today in the next 2 hours is to disburse the funds to the individual CDF account and the committee proceed to disburse the same funds. Otherwise there is no need for us to enjoy taxpayers' money here, whereas the Kenyans who are our bosses who elected us are suffering. Nkoloki ibawete bakunoa koria minister kigina okinyambere bunge utareria NTETO iyi na tanwa ubeteka ore bawete baeta mbere kuritangwe yo kikatiba Kenya mwaka yo 2010. Ikiwa rais ametoa
neno lake akasema pesa zingie. Kwa nini treasury anatunandwa hawa ambao tunasema siku moja tutaamka asubuhi tuje tuwa impeach? Tumweke kando, apatie mwingine ashike nafasi hiyo ya kazi ya waziri. Bawete batisokera ikarobia musemani yo mwankathi nayo ithikirwe. The money we are spending here, let them add on what they have and let them disperse it as CDF. There will be no further proceedings of parliament if CDF is not released. Ibete na mbere kuwa bate kuthokia utongeria na thirikari Daktari William Ruto ende ni akisia Kenya bakuthetera untobora bakuwa milioni 1 iteo bana utethia aritwangirie kumibara bere ya ira basari yu bariwa babwethetia o kuthetera Kenya bara bateki ingarama nene ya utoro. Kama serikali hawana pesa, watueleza kwamba hawana pesa ndio tuweze kueleza raia. Sisi tulichaguliwa kuweza kutetea maswala ya raia. Purity Mudhoni, NTETO cia Meru TV. Tutitana mbere akaribai kaijire wande arwirero arera ne bagutara chara nene nyuma ya kwithokirwa ni njogu miondene yao rukiri rwana rwa kariba ne bagutara sara nene nyuma ya imera biao kwinyangwa miondene kinya nyuma ya guchumia irima rithiro. Mwandiki wetu wa NTETO Gakiwa Mutagi na gututariria nkoroki. Ugoibu watinda ntura eka ijere wandi arwirero arera nyuma ya njugu kwithoka na kwenyangirio birabie mendani. Nyakana gako karaga jukuru ndaye tonga to tungo thurani akathirie jukuru na ndi tonga to guthuranu injogu nge mbare jaba karonga mabate otienga bakogitera nyabangwa mundene na ngari bate ko linya to tigire imbi bagothithia na ndi mbembe na monga to bembe kuraurere goro murungu atathia kwaura twauga mbembe ijire na ndezie gukira tukona cia kuria tiunja wicie jera cia tintia barabara ndethera nja guikuga irwambu kinyenga ri bandombere ringa oni no tiga no kuja njana nanga ngombe ire kenda ngonja guchumba kwebera cienga no chikenyangaiya na ndanto bore ampempe cia kira twana no ro ikunyangua kinyam pora ciangetera munda junta atonte tote byantigeri kuito rerio torogeriria njuje ya kore to bua tonda tote kone nya to korumya ngambe tere ka kibua ke koro ngambe ruma tere ka ngambe karaga tigera mono o munera muthiera ka mutuka no mote o muruera mutere batu to ata to gate nyumene bakiaria kariba baba ikajiribu getana batari chukuru no ntojogwini baithokere warukire inge batara choka chukuru no ndo ana baba betera no ngora muchiari ro na bigibigi no mbere koge yakawe urate na bigibigi to ana njato chogere no ntobi njawu siumere rore ana betete chukuru ruare uteka na kareta chukuru to ana njato retunde batu ende to weta kwera mwari moro inana bau bethetie na injo witomere mona arega gweta chukuru ana ndono to gweta chukuru na arua kinyani ngwanda arigara na tairie karino ntonjo kuntirimane yacho barabara nchietete anjira ende ni romba reo kiri thirikari kubaraithĩria manto na njogino thirikari totegere ibatu atukothirwa buru totegere ni batu totena gotathie na njerenge ninde muremi to andemete na ndena gotathie na njerenge ninde mamundo akwa ngathomithia twana twakwa tegere imanto jaja no ndo bare jaba karonga manande tu narwa kinya koroma totaro matotindete kuga mbu ntuko yombe atukothirwa buru bogareka tothirwa itototegereni tone byakora na ke unini tomba ke buti ndira yo kainae kaijere na arwe yo kaingani njogu mugwanja yidereta yekene mtu emore imbitigete to thirikari totegereni nkilipotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi. Tutitana mbere governor wa county ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na kuria mutongeria wa Ndiguru Daktari William Samoei Ruto atigiria kuthondeka damu ya Bwaruguru county wotoria akuthondeka area iria ringi nkuruki na kwenda mirandi yonthe yumekuthwa ikingananwa kuringana na uria kigina kiumbite kuthwa agigitwo kingana na yakwe kuringana na uria ibateri kwa kiri kiwango kiria kibateri. Muthomi ugite damu iria ibateri kwa mbere kana gushugurikwa mbere ni iri gutethia akari nkuruki riu wingi komba kuthwa ikithirikirwa. Mwandiki wetu wa NTETO David Dagaraiguna na gututariria nkuruki warira karibeterete kwa kwandamia rugote mara na githino inde gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na urite rais wa Ndiguru William Ruto gutigira na gutenga kigina kiria gikaganania damu ino na ira chingi gwakwa kaindo karibathi na mbere kugunika. As you do the dam, His Excellency the President, let us first of all do other dams on the upper side. The Kidino Dam,
the Mara Dam, the Rogote Dam, that will provide water to our people in the upper region so that they can be able, even in the areas in the vicinity of the dam, so that they can also be able to become empowered, to be rich and also enjoy the good environment that is going to be brought by the dam. Mano gavana Njoki akiongera ndamu iri gateithia kari maturani chibatiri kwethoro igitengerwa kigenire chia mbere na inde gutigira tonga bwa kari baraba maturani bukura. So tunataka budget ya kutengeza high grand falls ipelekane pia na budget ya kutengeneza hizi damu zingine. Hatutaki damu ya high grand falls itengeneze kwanza ama ikuwe na budget na damu ya Kidheno, damu ya zile zingine ziko pale ya juu, na even water project hakuna budget. We would like the budget to be one that supports the livelihood first before it supports the dam that is here to benefit the whole of Kenya. Na kiringuto ati antu baraba kathamuka ino ndamu ino chumba kwethoro giakwa ati bakanengera tubecha tunini inde gavana Njoki nateyanirite nguto ino na kugotie muntu akanengera tubecha tunini muntu akanengera mbecha ila komba kwethoro akiguna na cheta kumakania ratwire. Sijui nani alipeana hiyo fununu kwamba ati compensation is going to be compensation for regarega. As a government, we don't have different rates for compensation. It does not matter where the compensation is going. In any case, because the place where the dam is built is the most fit in East Africa. Haingejengwa Nairobi, haingejengwa Kiambu, haingejengwa pahali pengine, inajengwa hapo because that is where it's fitting. The compensation should be of the highest value and order because it is land that they require. Nkiripotera Meru TV kuma gichigo mbunge kia Tharaka County ya Tharaka Nithi Rito Ndagara Waiguna. Bega sana maraithiria umwe kwa Meru TV ukambitikiria nkithirwa nkimeria matana reke mwaki ngakorombote kithirwa kiumagaruka nyonto nyumene reke tikuraja nkithira ngichokera na nteto ingi inyingi nkoroke. Solution afya cover ni ugitiri bukinyanite na bwako ne bubuko jwaku ni tungata bwa chibitari bora ne bwa ateja kana amemba ba solution circle ugitiri bu boreja no gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utunga cha Kenya yonde inya ni burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino. Solution afya cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aleto jana ga utunga tabwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumenya manju nkuruki turingethi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangichi yatu chionde iriria kuinagwe nombe nyotu andikira gukurukira email info@solutioncircle.com website yetu nayone www.solutioncircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Are you looking for a school nestled in a quiet, secure and conducive learning environment? Look no further. Highlands Academy Timau has now landed in Meru, a great performing school with a track record of over 20 years. The school offers competence-based curriculum. CBC is located behind Total Petrol Station Meru, just a few meters on the feeder road towards the DCIO offices. We have well-trained, qualified and dedicated teachers to ensure that your child gets the best in both curricular and co-curricular activities for a bright future. We have well-ventilated, clean and spacious classrooms.
The school is admitting from preschool to grade 5 for the year 2023. There will be personalized attention for each learner. Highlands is offering a balanced diet, has a state-of-the-art sanitation that guarantees health, tight security, school vans to facilitate transport to and from school, and many more. Hurry up and book your slot for the year 2023 and you will never regret your choice. For more information, call us on 0791 200 067 or 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 koinama. Meru TV tureje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na ndira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbicha intara muchi ya mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku. Mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Karada kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurire rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo wako. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Maregaturi Maregama irithatu kuma tauni ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya chongairi ya kimatho moja Meru na kinya ngima. Na nande tukinye kinetia kinya kile utarajo mweru jwa CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na aritwa babu den school na Descoras na nyatu na arimo bakongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana na beto konogo kadhea bate irachine. Ujukani ya buwa January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanjane bwetete na mbere. Marije to nija kuganira mbubuko jwaku. Kumayamantu nkuruki junge chukuru kano tringe dhimugu kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega. My education, my life, my future.
Gakugata ugeni okari muraithiria hu mwiga wa Meru TV ni kenda kuba kuthurangita na mbere na gukwa NTETO utora chiumbite kwithura igitukinyira na tutita mbere mukandarathi uro kuthondeka barabara ya kuma Isiolo kwerekera Mwandagash na mbiritie nkuchenio kana ni bambiritie nkuchenio na kariba Ndomoro na Boro Igembe North nionto ubwako batangugi Nandi mubunge wa Igembe North Julius Taitumu na atonyerete na kwaria na mukandarathi uu kenda andika kariba Boro na Ndomoro nyuma ya barabara iji gukinya ntere chia Igembe North murethe waba na gututariria nkoroki mukandarasi uria kuthondeka barabara ya kuma Isiolo gukinya Mwandagash akinyite Buru ndene ya Igembe North akarina turiba ntureje nibomerete na mateta jamaingi iguru ria wandiki wa ngugi project yete totubi byatumireji ya nathwa atomerita narere to ekinya kenda yumote byantu betu na faindira nyingi tutate tutirwe akariba bandu muru na Buru ndene ya Igembe North baugite ni batitwe ngugiji aria mubunge wa Ruterero Julius Taitumu arikitie gutonyera ni kenda komba kubonokia na ndo aci barabara iji komba kuthira na barabara ithondeko ura kwagirite to ya antu bwana arua no ntobwa kiriro na kitheto kira kirari na antu betu barabara tanguya kitheto kira kirari muno kana malalamiko yari sana ni antu kwa ibakweya bandikwa narua bakabutwa ruyu kana ukene tukwarire uyonthe na thainyanya hii Madam Susan uro in charge of human resource tukaria nwe na kinya baba baromerete batwira bakarekebisha mantu ya misara kinya tukwariria twina mheshimiwa Mithiaru ura MCA wa etorari na inkumya kinya na aria na witikaniriria ibukumya tha ibu kwa wenya transport ya witithwa na malori mbere ne tondekana na twetikaniririe buronene ngwe ira itesia skilled labor kana ira itena utaluma ama ira itesia kitaalamu tuonto engineer kana mtura uthomerete yo ni abantu bakuno na ndi mukandarasi uyu amwe na mubunge wa Igembe North Julius Taitumu ibarikitie gwitikaniria akarina turiba Buru ni bapaterio kwe wakanya kambere kiri wakibo barabara ejirira ya kinya Igembe North tugwa bunge bwegiro otongeria bwenu nikenda buthabona mwakilishi wao wenu ora watumenyetha cia thinere ariko iriau nikenda kinya butha kwe muntu kureta link kana kureta mantu kiri administration ya kambere ko iji na hiyo itafanyika ili tuwe tunajua ni kitu gani inaendelea. Murithi wa banki reporter Meru TV kumaya mirigone ya Igembe Buru Ibuka sana murithiria umwego wa Meru TV mwankira utukinya muthia jwa NTETO cha Meru TV thaa imwe inega korombote kethuru kiumagarukani untu nyume aderekite kuraja ukethuru kiwatanira na Faminas akureterete mubango jwa biashara rito kambita Gloria Mwiri